Totokol dom ni bibo amaro te kiama bise mikeli gertu na mati lolo totoka na kambu ni delikande na yakabi ni singa tu city ende indai na ikatini kaon ni singa ni bulo me ambagi bina no turang rono ndolu ros sanga bulu katolu enda biki tabagi chuko bogo bale na ndota le na yakabi ni bing rabi anta bobo bina na bugu ni bing rabi ko dor tok singa bina na noa una isi budi nda ku no muni toka ni ngondo ni bing rabi pedil na novo santa ambadi mai sota tali en bulo bina ka kina marau en ndota le na yakabi ni nonda bito kani en radio mbulo ndo bata me kana kene bagarau en seng ni na zaba bagandua en ngale zaba bangabi kenta nangona sa oti ki nangona ela taki o ya na vitu na kaloko e na ka binaga ndai na magachu no programu o ya na ya palata ndio ngai dalato e na u ni bana kaloko bagatala kira non na ker sere no rongo to ne tuku me no ndo no no bese buru ge de ka todo sar e salamure tu no be kabi non de vito kani en radio mbulando bata mbula binaka turangai mai kulibiti se ni mbula bagatala kina bindi mai ko mai suba Posi JT ai sama bulan do bulan beda kamera korturanga lebe suba wakata laki na be Princess Diana ma Australia oile bina ka sa bole no bitokani bike benin princess na prince na ka bina ni kuar Jen Darshan bro, thanks for tuning in all the way from Canada bago bina ka tagi chukon do siam tal tunga mer no kantra pasu na be ka bito do sar na radio mbula ndo bata na no chiko alo bina ka sar ndo ngana like ge wasia tu yani non to vito kani en veia kavi to sar bulu bena kala be timbale suba be kemni na sama chume non do no no biti ni sambulu bena ka turanga na marama derbo ke ngone le asme ka ngone ndo ba chume na ngono bena ka ngo en non to live no Facebook page en na bi korobo biti ndo ki dal takata le so na ka ngo rasam sar chume bono balau mai dia no be se biti to sar unang tombok rau ki na bi libo non to vito kani sanduana kana kena marutaki na no monindo sia matal tunga mai no puno lomo ni bici en via capito do sara moniti ki na vakarombo ke karoni singa ni no vito kani en mata opinaka ngo sa ndaba kumbula talanga be irana biokani ndo batal chunga mai Europe mo bici ko bikemni ndo batal chunga mai en bibu vale oningara bitabin mati balu lebu ni bola tangani ni sambulo benaka na untolo baga ompa no bu vale oni sabo itu mai Ngilandi mai Scotland mai Irlandi ni tu no baga sampai o bomba di bombula be na baga ngo Kingsland badi rangara bitabito ko bongi en uno rasiamo to mai kina en bongi benaka ni ku ni sambulo bula na sa bole no bitokani ni takini makari se juga ni nonton bio libu-liba ni radio bulan doa dongan like elo binage sia taka tu nonton bitokani na ka binage ni ko ke anda uboli na ngauna uboli atal sam dorungele cruz taka tu ba malu ai atanga ni singran darwoli ai sana ka tumbe ngani bakanan so bebe
Samo kokila yeve sai burabu Australia in the mighty wallabies with the number 8 in the world of rugby field from Fiji with all the love no matter where I'll be gone I still call Australia my own. Radikiara moda na kedu italanoa, kondoya lovinaka, kandavya lo malua, na watu levu keiviti, kusama karongoya. Bura bura santungai rongo levu na yavana, rongo levu kina na no mundela diabu, wekamu keve era mara, keina tinamu. Ratu namba walu sabakala nisirina saku Australia in the mighty wallabies with the number 8 in the world of rugby field from Fiji with all the love no matter where I'll be gone I still call Australia my own. Make a long at the two, nana muna una. So come around voli tu, nana muanga. Mongana numa volinga, na lombo vandua. Ongaina numa tu na bula sera, o varamo tina ina no akuila. Sana rongo lebutu, ona rongo imamu. Maina tombo munda na lolo maina musorimbia. Australia in the mighty wallabies with the number 8 in the world of rugby field from Fiji with all the love no matter where I'll be gone I still call Australia my own. I still call Australia my own. I still call Australia my own. Radio Bulan Dovata Mekoti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema main gai waseayani Auna
Totoka na domni bipa maruta kia mai berto na bonga ni o kita kau weekenda na kabi de benga rabi enda indai na itala no member leti bulo lusi. Sera no nimto tok tal tangani kina na lusi na kabi de benga rabi indai. Sip to weekenda na tolu na rosa nga bulu kavana miniti. Non tu sala ka kambura wa wale na radio bula dua bata me kau tikenda ru bata mai. Na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu leo ve mundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve mundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sena sotini kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vitu wa 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liungori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na voka nananu. Woli te tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan ngona karyang ngona binakandina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. Woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga karang isoli mo ilaloma. Wei kiamuni mai Pennsylvania, kena veivu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Wakai lavo ena bagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao ka lang ni tos na siya na kemisau, na baka na ibakatangan na yan din ni Nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programo waro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakai labo ena waro muka. Rongodi kena nanonda ibaka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kenda vatamai. Andreva na buke ene kena semi na nomu libo seneges kita urani buke iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono.
Maina, tapi ko marutati ko. Senga, esan tonti na marau kina boga thingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati wana ila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kam tuwa ko tabi Satu mumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanga nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matay lalay. Yavalata, deo nanggay valata, and radio bulan duavata. Wait talono te kina na vika membaleta na nondong bula, may weiran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promote na bana kaloka na vika Vilitu City, and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance, kanga niti kanda na kay Witi Amerika. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong ko na ngauna na share. Sa dotu lang nga son to. Okay, lala ba suli nunggu gabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nandito to ka. No dito ka ni signal to to sunan tang gabo ka boka. So ba sini nakit lalo tal gabo. Ni sambulo binaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka be kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singa level ni tusi di kina borowai be kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Radio bulando vata me kauti kanda vatamai. My San Francisco. Sungai waseani. Osama kamonde
Big Wheels, Philemon in the Cake, Ayrton matilolo di Simiropa, o yana makare bikete da kabi di binga rapid in tais, sapoto bikete tilkete una minute me vana kaloko, and radio bulan doba, kabi ni sangin doba, cuma na kabi ni binga rapid in tais, sambul benaka, ni mata benaka sakamai. Okay, to sana binu ni mantena ser, ni bulu benaka rendi di tong ambaka lebu, ni bulu benaka maramanita, nak sabule bu bitoka de na kabi dengan di kuah lusi seru, ni bulu matanggali, atau toka saka juga na rongol saka no di ser, bahkan ni benaka tu ni bukan di binga rapid na ya kabi dengan di kuah mara matanggali bakata lagi nabe matanggali mare takalundau nimbulu binaka main Walnut Creek bakata ni binaka talanga habite dimuni na kabi dengan di kuah bakata lagi nabe tapali lual le suma musambula mumbula malo bakata ni binaka bulu tapali binaka siamo chumai ena radio bulondo batapon ni binaka talanga San Diego ve sala rakanade nimbula kebuni todo saran le nubali sala rakanade me San Diego kemuni talanga nonta oni tigo boli mai San Diego na burin karabitabi son ngone turangan maram turbo ngone leo era lewen tal chunga matei palu wai rongo ni merke era base me San Diego ni sambula ni mata binaga sakamai waktu lagi na be Fiji International halfback isi melimbati basangar jen binaka na sema kimunro wata chukuma ina kabela ni kuwa wata lakini be adhura siru kasari ni mbulo binaka bain Valili Street main kasi na yakabi binaka ni kuwa Snake isa Arnandra Snake Simeone Finau ke na nomu ni matu bali waka ni binaka na bugun nomu ni siama tokamai wata lakini be Mel binaka Mel na siama chukuma ina kabela ni kuwa siya ngul dapat lakini bertud mati lolawa ne Iliasa Toroda mumbula binaka nita siya nung dapat ngaki na betitili lendu atawaki may nandi bulu binaka salote manono vaka nui binaka nuita kini totoka chuko na bitoka na kabi de bingarabi ni dabi kami talanga ngon ni abagaruta ke nando ngona en korribuli rongo may rewanga wambot sa John Wesley College chumbeka ngono go pekemani talanga na boy chuko may rewai ke rewanga na bibuno bole kata may wailea tata konsumbuya sambulu benaka Samuroro tau ya buwe tambela nindende ulin rotu wera sawanga wate koroni buli ilotu esere yamaki unganongo huri wale dongo nado ke samai tungulale lebu ngone sarabu mbale kai wanga me buli toro baki korosaso enana samuroro tau ya buwe nambela nindene buli latu berap sawanga bate koroni buli pilotu esre koroni buli botu matamu sakenai vakande nai bola tambu somu nuduru metarame abu
Totok na tumor to na matilaw nei bunda kuinela sa bula koro na kabe de beng rabi da ya antara teman ni soni tuku da wir ta tu da non da viti ke na bese burubur na ngono go ya tas tagi chu na ngono go endon na turang kata na bangke kangai pakat roko ngo ni ulik nga babala ngina bebe raw sar men charge for allegedly creating fake loan accounts of family members and depositing over $29,000. Ko kata chenga na bangke kila kasangke ta kapsangkai ya orto no wekan orto sia tumangan ikla orto no wekan ngo ni $100 orto ndu account de loan account kasangke ta kapsu kasangkai pas tagi ngabani labu meneson account de sangkai mbulum-bulu tu ada tol account de orto ni rosa ngabulu kediwa na undolu nandola ya sa orto pakatorin ko chuko na CID na ngonong ko go ya to chuko na bidangan ndo kana ngon lek may na no pempa ronon dolu rosa bulu kendo kina rosa ngabulu kerua sabatu baya na panggarambula na ngonong ko so ko matileu tu ko rono tarangan do na isele kabo lande ba nambangi ya ko matileu de kila lagu na bidumri ko so baka kana tungana ya bato baka malua sa nangaira yolango en no sorry magistrate court en matakani ko klasa re en matabiluway may nausoriana talno ya bagi tulu sebul kentu na turango mata tabi nak sar sawa la kasar tunga sa duru binak sar tunga atawana rawe rusebul kedio na undolu me ngai kila tunga ko na kamela bukator kin batin tuna tulia dotan mertu kilai ko na uchinga ya sangai tarabo ko malu to na kango ya na undona matanggali crime ya pembutan bebe ken tem tumba kana blue collar sale white collar crime sama koya laku tunga na fika na katodok tos tunga na mbula katodok iloma ya sabi pasta gitu kina sende orto mendanga na letulia boleh tunggu orto siang sar tunga without their knowledge sandolo tun orto account ya na tul account ya dis guys tagi tuni norto ya non tonga ola ko sa te bume kana juga lomba ni non lending institution ya dan ngai rongota na ta orto satu kuda juga na mate bilewai nanggononggo iya nanonta tostala main puno lebo merke anton na vital no tek sarchu nga nanggononggo o yan lebu ni vivan ai batin do na mass shooting ya the New Mexico do na state nga merkengo anda baka murietu na kenitan lo bagi chini kawalungo na bi matagalindak balawa bu sartu kana neighborhood sanggai le baka matia sar ngai le tolu na le buno an 18-year-old gunman who killed 3 people and injured 6 others wilkin ruan ubisa used at least 3 firearms ang bagi chini kawalu tolu bungon do non takai anggai tawir tagatu tugu ni kona kasangkita ka tu tombale tu na neighborhood ya pana la tu na vale na motoka kila baka ngame sa baka rira baki wabu gitu ya na arto na ubisa na ngono ko arto wana ikuat mati talanga dan to na ngono leka sawut tu ni ya to chingo me the Northwestern New Mexico community katugu ni tu di arto wana roton boy tulu miniti metini kandu na kelo kana ngona merke don tau ni lelai mai Farmington New Mexico tu le bebe rota di pasang bulu kalima na undolu na lini bonu era chukina ka mate sarkina bagandua na zorbongo iya saya pakai terus kena bangkai sa bagandom bulu pakai baki lebu sarkai juga me sa baku kote manda na gun laws na bono lebu o merke iya itu tugu laga bikenta radio bulan do bata sahabat juga anak kene lago ngonong go salib sar juga nabi bana anda kilan talangkang karun talangan nabi okani ngona enda lago abu gitu kina pami bikenta juga American nabi mall apa kata laki na nabi kurni buli bakan do mumbula bakarere baki gona radio bulan do bata di sambula
Mbongi leka leka na mbongi endai Ndaruta ya mberu kunivula Aume mate mate dando momu nindrende Kina no muosa Sienga tale miuno marua rua Seumba wakatitinga Kalo kalo ni vila viko Wakavuna wale nwangulenga Ise leilewa Kuna maive yao Miukilana lo mamu Menangai bakatau Lelele Yame maivaka marua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yame maivaka marua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Vesotari na matandaru Diria wana wakanananu Leka leka na mbongi yango Randa ukaya ni siri na saku Mbere nyuna ngole mbere wachi korawa Ikatotoka muna dhoko nongulawa Mulo dhia uni wakasama taka no mundo moe uasibida kesara Menambale veide Nikoro itale Menambale baby Yame maivaka marua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yame maivaka marua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yambe maivaka marua Darusua tale mandalewa No mumbongi na mbongi endai Senga tale nyuna wakasuka Yambe maivaka marua
Numumbongi na mbongi endai Sengatale nyuno bakasuka Yambe maibaka malua Darusua tale mandalewa Numumbongi na mbongi endai Sengatale nyuno bakasuka Yambe maibaka malua Darusua tale mandalewa Numumbongi na mbongi endai Sengatale nyuno bakasuka Turun kena pertama terus kena konelnya di ice weekend dan le dah menimbongi entai ni talon ni dona ika ya mai zoko citu dan dona laut teman ika rau si weekend terdepan dan 5 meniti radio bulan 2 bata binang sa boleh bitokan dan nak bibing kerabi entai ni OTB tuntung di boleh go and terbi talon tak cukup entai ni type 2 diabetes and ya palata dia talata dapat binang cukup Lincoln Heritage Life Insurance en bukan narto bito kodiciko en wasin gonoya. Isan do umbulu binaka. Dosen gaito kimai, endo binaka do bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singito kibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bakato muli ang madoni turta na dadakan itong buniwayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana bagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga iliyugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai whakaboleka ka waka se utaka na wana nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele, yado ki na chase ni gunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona kareang gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu saiba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Jangan bega ni pais tegi tigo na mulore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita main ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na webu kabagai labu kaseng ni saumi. Gir mai and ono rua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda mo binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na bunole mo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O dami matitiko si Sen. Raw sara na pangalew fo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakama ni dondongan daw sa mga claim. And ang loma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang otik karuan na yambak. Sigaw mo na website ng Tongogori si Textmite, kinabasa ng walu-walu-walu-walu, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugtugin matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Yavalata dio nanggay dalata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kama ni Life Insurance kang niti kanda na kay Viti Amerika. Bilang sa boleh turun kena maram madar bukin ng konelewa baka bidi binang tagsi bito kan da kabidi bingra bidi so binak dan vital lot katalaman non dembula ngono sargango dan vital lot kada type 2 diabetes dakila na matin suka lebu tu nakina bi matanggali kan tapo bidi binak di sultal ngona me
da vital nota ke ndua na mati ka sa vito bisar cukup kali bo ambi cukup weekend to ni toke na ngonongo ano ba tal nota matanga weekend na ngonta ke so tugu cukup sa to bio na mati ni suka mo sa kuning unusu ke sang na ngonta ngan repot talaga na bi matanggali na suka meron ni sule weekend na kuko sa energy menda raw ni na ya pala tukina ya nangon sa lelebu tukin na suka ya ngonta rabi wa kitu bat kinan rasa siangan yo ya pala ta lebu na kaya ngasana ya may kinna o sana ba kilamay ni raw ni sa lebu na suka ya ngomni balata na kaya don me baka may chiko lebu na kinang ngoni salan tando kilabi naka gini sa limo dito nga na suka ya ngonta sa siangan yo ya pala siangan yo tumbali membunuh tak na kabaya sa biwakin na nra patikin na suka da kilabi na kasar di yang ngonta Endon kan tentu kilabi na kaya urando satu bir namat ini suka saran do lebu ki dulang na insulin me ngole talen yang ngonra se me durubali ustale mandani na hormone go na insulin na ngomu me roni le binakatal chuki na bingarabi ni ngom ya nanduri tanam mati ini suka ko yang pakai mati pakai tu membulu sarto ko le urtu kuna telanga ya sahaba ka ngau sakili yang ana dong membulu-bulu dan mati ini suka beleta endida di ngunu pana kena weni mati na wika tu to sarpo ko ya sandre saranga men do ribes taki na mati ini suka lijina ni rani bisa utakan na numu daite ya urtu kuna puni wa ya satur talento na ngunu pala ke mambali wikintar ni ya kabindak ni kuni sember ndor le test tak ndor suka ndor nrana ka ya ni sember ni azo po chukan indon na kerna yala koran nilai sali red flag baka misalai tokasar indon na kena elal pagare bakisar binak mo sa tiga bu mo sa enra baka na kau keni rawsar osar ita na kakana sali bukin na uro eso do na numuchi ko me sakani tu kana kakana ko baka suka me baka suka chiko me nangale to biriki na matin suka senga le buta lebih mata gali kakana ko de wiri takla bango gali hitte ki anda mai ndo sarnga go na keta ndo kana kakana uro kana puaka za bosucha ko sarga ya ko ndo baka buna mai son mata gali kakana boya ini kuwa na type 2 diabetes kenapa masalah apa lang itu di panggo? That is when your body doesn't make enough insulin, doesn't use insulin well, or both. Kembali, kau sabar kita kaya, na suka di salah tu ni ngonta, kau me lepas pakai yang tadi cukup pakai me pakai pure kuku cukup bikin tu nonta energy, bentar ni apa tu cukup, kita na ngonta. Ya, kaya pakai sasiangan ni pakai yang tadi if it is not used by your body for energy naka ko sing tutunga misal ko lip o ko ya naka sangetak ko sange bakatal tundon na store na no na ngonta sange store ta tuki na sukong go ini pun ta be store ta kinengonta na nonta nra kemal na suka ya salitunga nonta nra ko ya ko do baga puna tuki na high blood sugar lepas pun tu tumbunin rana kavaya high blood sugar bakata laki na hypertension na bikatu to kosara keba ka ndo chiku ngan sona ngono saba kila ni sambua o mai ngo sona kene bogorita ni chiku na type 2 diabetes sa teka bu me infiltrate chiku mai na ngumuni oni na ranyo bakila liu sando revina keba ko saba kila chiku ngono ngo ka reba ngo saba ka mbuawa na numurai mbale tu di bango over time na type 2 diabetes will eventually hurt your eyes na numurai na matamu na numu kidneys eli busa feel chuno na kidney na ngono ko so en gay tangan di pangko na ngon sa te ko bubuti may na vanra na lingan right so ka ni liver so talanga busar nga kina na kidney bakatalang kina na nonta nervous system sarang okent bakatalang kina na nonta uto kina blood vessel ni tabutan yo ya sabo pula kan ikatutok nga tarayan ni o ya na matingo na matini suka rua kan da sakilachu kina ngono go ya lebutu na kena ka ngoni salar no ona test ka tuki na no nimbulan do na A1C test
raun yung ngole ngai walimbula o laki lurai tuki na nabengo na nangon ngon sa ngole tuki na sa raun yung nangai abataro matanga bi puni wai na tau suci na kakan na iya da gerida o kentang ko na engonta design ta kini don na engonta bakatunga na uir na manu ya boy var do kana doe na nonta system be paia siya ni design tagi mai menta sakana leo ni manu tunga nda reda ni tu ni bango nakakana mo sakanya tu bogli meron ni regular takabe nakatuna nomu ni na suka yang on kena function todo ko o ya kana raunga wata kena wo ni kau wata kena mondo ya palata nengo pole kan mati kede ngai tu ni mo ya palata chuka nengo kembalo kentaru ke bakandaru sana ntambe tunga nduru kana tu ne lebu ngona ya sana nduru sureta sarchunga nabi ka todo ngoe Nakenai kerua telang au na bela pita kapikenta ke ko sare telang ni sabaka sa nan ke mumbi sa cukup sarang eta ke e bina telang mo sali test gimana tambal te tukuni baka lebu takana risk ni type 2 diabetes where if you are overweight one thing that can increase the risk of type 2 diabetes is being overweight. It can lead to your body having a harder time using the insulin it makes. Because it has trouble using sugar in the blood. Don chikin yang on pancreas tugu di niyo ko sarang ko do the kapo may na insulin kesasyangan ni na kipakasata kapo chunga mo ko na insulin sa sing react ko ni kinanangumuni sarang na kasan na pagabuno chiko na totolo sar ni mati ni suka kebaka o sa overweight chiko do ka bina katalaga me chuk ngai bale do na scale on butu to ngakina o ngai taka pato chuka na kemu balabu wata kina kemumbi na nomu na bingo nai ke ko sare tanga ni sabe sibi balai bina sar sali test tagi rao nomu ni sukumpaten do wanto naka do ba dir lolo man indare din to kanta te gabungan mana musu ni abo go na kena sangai chunga ni sa te gabukan yan nangumu na suka na mati ngo na mati ni suka aran te gabungan to nomu ngangalo musu o chahi tabale bata o cha ore sa musu bi mama ni abana o cha sa musu to ko saranga klak sangi tos daki chuna kena musu meneba mucha sa le musu ro tu sa min tampe tu no wheelchair batara kaya ko ngo e kenya bo malu tu nengom na mati ni suka to na mati waka tumbura rao toka iyo nda sabita lo tagarraungo na bika ronyo takap ko sa kali buchu nengom sanga mo lose weight losing weight could improve how your body responds to the insulin it makes and help lower blood sugar according to the American Diabetes Association sometimes losing just 5% to 7% of your body weight is enough to improve diabetes control. For someone who weighs 200 pounds, this is a weight loss of just 10 to 15 pounds. Yan vika atau barita ka chuke mapali do na katal nga kiba ko sa 30 rechu bikemuni na type 2 diabetes kem robot ken mun robo ni wai ron yon ro kata do na treatment plan do na kenangon sala na sangai chuki na men regular takatun na matini suka sa chingor bikemuni do sara ko barita ka ni liu eating healthy I'm sorry bakatalan kina exercising more kabakatalan kina nomunin na ngunu buchunga na nomuni diabetes medication au sabarita ka uchi ndo weekend saluri wana matini suka esana mbobaya au singka na singraw esana mbobaya menanga yali raw may na nomuni mbula kemambale do nga nakabenta sana takabo ko kaya kasimberi to bikado chula matini suka nda sa kanya mandanga nakakana mbula daya pala tu cukup kali udah ngon. Tengok sekarang tuan kene ulum pale weekend dan tata tu dari dir nanggas. Karena tuan pun ngor tu kini tuan treadmill se asa ni pale matanga o ntarangan muni canvas di tumpale wabo kitul sebelum ini cuma dengar tu tu kana buni wai. Asa me ya apa pala na ngom me roni lakot ni main na vi ke windan me roni buno tagi me tumba. And bingo nai. These changes may help you reach a healthier blood sugar level and weight. Ya in dua.
vital no nga ukpambo na rosar bikenta na kai binang di kuwa matai bikenta satu bikenta chuko na mati ni suka sate ko bulu rei chuko so na ket na ibaka kila na ngunongo na kanga mo ni sanata ka ba masa tang garun sar nga na kan ta kenia na ngona ka baka tal kina na non ta pala ta libu na ngonta na mo nga na kina ngona ka ronyo na talno pat kina no muni buni wai na ndo na ngoni sala ndo na plan men ta kata chukina na ngona mo ngole chuko bibuni wai androle vital no pa liusar en vengo na lebu gai do tubir kana matin suka sa bakar lago batanga mena depression tumbung ame kinan rana ka totok sang ndor kar do tuno buno ni tubi kan matin suka always be positive zakaba tungan na kau nenuma me baka usabare ta chungo kania chu na kakana mbulum ngomu ya bala chu baka lebu ngunu wai modena kenangona na ndo na ngoni sala na regulate ta tuang kina na nomuni sugar level na venga una todo kasar ya weekendo to sember ni to weekendo to chuko na mati ni suka sen na diabetes 2 sa kena yang saranga men sa turra usar chuko sen kena meses na ngono ko meka kunili azo weekendo to to sakle o sa to bi mati ni suko yao sanda tunge pe terreni to sange pe chuko pakan doi vale to sange pe pakalili takon to kantaba kuno nguni ang ko na katoto kasyang to sembula pinakasar chunga pinakata kami to siapa ka rawa na bisau kina no to lifestyle na bingo no pambuto ni kento libu nangon ta sang ndeseng gito ngamay nangon ta sengon sa to may napasang bulu 5 bulu sabi penta pangka sing kasia talen di bali bu ta sa tambi chungan tan rei wala ko mi vale ta sa may kana junk food tunga ta sangai batu ngapango ni racungan na leo butu sangai bebe parta kacukan birtu ni kento kanya cuko sona kakana bulan ni raya linga to ya talisan gona twisties na ufos na cookies na vimatanggali fizzy drinks situ ya nakanga ube bagarita kacuko na non terum bulan 2 ngai to bital no takacuko na matin suke pa kon lako be na internet mo reda na vimatanggali tamba non rasa irna wekante tubir na matini suka na matini suka no rani rita ngai dona wekante rita kana matana tapi bien romo mai sabi bien lutu teni loma ni bosa mandanga katudo ko takap saba kayambe mai na riri yang ngomu na katudo ko ya hello benakasar tutur na ibakasal ibuni wai na ngonongo rao sar kento bitan lo chungo na matini suka ni sember ni tobiko da kawaran na bisa unong reda na kiemu no mu diet wa bagre ta kacugo don italno rongot ni don turanga anto don ta tunga na kanta bako katoto kali mati ni suka sa dur sa kas tu bolimbula sa artonge kota na to na wekana sona bi matangali na wai sa ngai pango kwa wasa tu barta ko chingo oyau kemdo na ngone kota lindo na wai me komo be mo sa mai ngunumbutunga. Oke tuika mapango ita nangono asambulu binakasar tunga kina mo ngunumbutu ngo sa ontabo sar tunga undabun timat sanggo ka mo sa kotel do na we ngunu ba mo sa ngunu sar tunga nambu kender rubio kan lemani ndoro sembulum binakasar tunga ngo ke kami ndoro ngunumbu wai baga lebusar ndoro kania nakakan raw mekakun tu sa yato ni sa kambi bikin tu na matin suka tunggu beta ka na bisau tu se bisau raunggo sa bagarita ka raw bikin tu na wasi ningonunggo na ya balata ndio nang kita lata na radio bola dua bata ya na nonto program mo na ka binang dikuan bagan 2 tali to bobo di binang kin Lincoln Heritage Life Insurance na bugun to bito ko ni chugo bikenda na wasi ningono ya sibino pa ni rosang bulu ke tolu na miniti nonto salika kamburaki va kabubale oya na radio bula 2 bata me kauti kenda vata mai vango sa kiusa buli toko ke pakai lele na buno don mo tumbale taka ia tompo na muni canvas ni lei siro sombu tu boka malu aberto na naita kerto na matangali mai na imbor ya na tamani tambe siro ya umbuno kaya batu bango no munisu kay lutu baga sori may level tu yan siya baby tu ya bala balew Si Romayo Salone
bong ini kuat na bong ini kolombeka penda dui kolo kenda oko embera esengana kena bong ini kuat na bong ini kolombeka
Dona ser macau weekend ya na italo ni bola singo ya mai virtu na mati lalau na dela isia na ka de bingra bani tai voto weekend ro sulu kapito na miniti me lima na keloko na nota vale ka bula mai na nota pono mano vici bu solo sar chukina vitalo no na gono gorto sa mai buka tengu itoka na no de bagron na puni lawa andar ngoda nerto sa le bibia libutal vitalo dal libu andar ngod sartu tu juga so haru taka mesa siang nile perform bina juga nonton mata tim yang kita juga rugby na bisot sot lelebu nda kala ni to bobu bina ka berto nama tim ni terbo mai Toulouse skill te grau nonton ita dambe na Olympic Games katarava ya sember juga di win tangan to tournament tuguni juga ni lebu na beka ya tu juga to volleyball ni rugby na nonton benua ele tuguni mantanga di isala ki registratu na waka ndona kambani kina nduanga na lini bonua waka mesano na tu na rakabi kina veka to dak sari sang tu ngani se tu na dana sapa kan tombula sar ke waka sali ya dobaya na veka ya tu eda non to union ni rakabi eda non de bonua rawazam bunu tu eda do dorbo gai lako tali tu lome na ngito mapolo virtu na vete dake yang tabu bina ka di sa baka dur chukna kena vital nor bang gai sar chuko malu na vikaya tu chukina na ngono gue tu na to na nonta prime minister baka dengu bain maram siang singto na lengga ya tu ben na fijerak union to to sar tunga na ngono go yang tagai abaka muria to manta baka malu atau sa nonto independen pemen world governing body sarengan di rakabi to sa pagatingo ito kamaiki ne nangononggo ke pakan itu sa ding amiki ne kembali orto sa ilobo to meno inin lebu nindo na kai sa siangan ni madala chuko na lobo ni vale ka bulo ya ya santang kay pakamuri to maten pakamalu na kena vital no hen ngononggo vakan do mumbula vakarere vaki na vika saya tu cikoi ya bagarita ka boreng kemain marang siang kan indona lengka na ken na didi baki na fariu na nonggu ngauna ni value taki era bagarita ka turangan ita siang ngona ngai biso ngaki nanggo sa luri sarchunga mai leuna ka ber ya saya lichiko nang ngonongo ya sa lebu sarchuk na vi talno ako sabar ta chiko atau kita tahu tak cuma dengan fijerak bunin ni atau sa spenta ke bena World Rugby Council ya atau saya bertemu ay berkata apa cukup nabi ka saya tu cukup na nonton union ini rugby na nonton pendua lebur tu telanga mai ni soalnya labung beka paku main World Rugby siakan di mai audit tegi benak merto lekilayan siapa kata sucibe nih labian rugby nonton punolo manio bici sahabat cukup banyak kena vital no en ngongo kepakan gendina ni sandua ngai laki bola itu buan tapi kato to sar membalat na kena di bagi na rugby nonton pun noa sember ni pakan di tegi mai na dan turang sia meramo ya saber sar bagalibu na vika ya tu cukup kina nangono kontan kay pakamuri tu ni malu o kailan lebu sar tu bikenta and do talita kana rugby we hold it close to our hearts yani lepata gitu baya atau siang ni lay garabina kan tungon leon dinner tu saling hangga sarmai kembali to na lengandina tiku na loma ni vale ka bula na non to union ni rugby and non ta puno santa pakon ni binaka tu nin ndo na tos binaka sa tiga bume zaura kimai na bika sa ndakilango tosa ni go nda sa kilabinaka ni ndo na vi tal no binaka